What's up mga higala? Ako na po ninyong ubos nga alagad nga padayong nag-alagad. Dre. Kumusta mong tanan diha? Nakakaon na ba mong tanan? Karong adlaw na naputa istoryahan ron. Yang atong istoryahan ron kaning nagkalain-laing klase sa atong mga katrabaho. So kung nakasuway na kag trabaho, basig makarelate jud ka ani. Pero una pa, ay kalimot og pislit anang gamayng puwa nga subscribe og notification bell para mawae mong problema. Let's go! Pinakaunang klase sa katrabaho mga higala, kanining atong katrabaho nga grabe kasipsip. Kay ba mo kung sa meaning ng sipsip? Super insecure person seeking instant promotion. Oh, kana grabe makadag sipsip mga higala nga bisag sakto imong gibuhat, dautan gyapon ka. Arong ang ending siya may mahimong sakto. Makadag sip-sip nga murag tagaag porsintos tag-iya, murag tagaag haligis inyong kumpanya. Kanini imong katrabaho nga bisag dad-on imong dagat, bisag di kay ba mulangoy mulutaw. Grabe ka plastic. Maayo kay imong atubangan pero talikod giluba-luba na kag bali-bali. Sus Mariusip. Ikaduhang klase sa atong katrabaho mga higala. Kini sureball ko daghan makarelate ani bisag ikaw siguro. Kanini atong katrabaho nga unayon ra pug panguyab ning atong katrabaho ra pod. Na, klaro kayo, ikaw guilty, katakatawa man ka. Kanani mga higala nga bisag kalag-kalag ron para sa ila Valentines. Himuong ditanan inyong trabahuan. Daggang yung kaila ani nga sa trabaho nagkaila, sa trabaho nagkauyab, sa trabaho ra po nagbuwag. Pero ang uban mga higala, sa trabaho gyud nagminyo, sa trabaho ra po nagkaanak. Ambot ka og sa trabaho ra po to gitrabaho ilang anak. Sus Mariusip. Ay sa sigsamok-samok ha. Mag-video kami ha. Ang uban ani mga higala magdali-dali human sa ilang trabaho nagkayamukat na lang agi aron makangadto des iyang iring-iringan. Napagyod. Mo request pag yun na makigdungan og day off. Usahay, mo absent pag yun na, mo rason pag yun na bisag mo sa sakit sa iyang lawas aron na makadungan siya atong iyang ipanguyaban. Sus Mariusip. Ikatulong nga klase sa katrabaho mga higala, kinining murag ganahan kaayo ta ba ug mo saludo jud kay ko ani nila. Kanining atong katrabaho nga grabe ka matinabangon. Nga hindi kahuman sa ilang trabaho nga imbis magpahuway tabangan pa kanila. Tagsar yo kay ni mga ingani nga katrabaho na to mga higala. Kung makatrabaho kay ingani swerte yo kayo ka. Pero di lang puta mag-abusar to the point nga maglangay-langay na lang pug ka kay nagsalig kang naymutabang nimo. Ayaw po na kay murag baga-baga na pug kagnaong. Dapat kay ba pug ka magunahon nagtabang nila ba ug sila po'y malangay mo po silang tabangan. Tinabangay lang ta sa itong trabaho kay mas gaan ug mas dali ang trabaho magtinabangay ta. Ikaupat nga klase sa atong katrabaho mga higala, kinining katrabaho na to nga murag atong silingan. Grabe ka chismosa nang gamay pangitabo himuag isyo. Ay nakapait pag yun mga higala kung sa'yo mahitabo diri di na mao ang maabot sa unahan. Sus Mariusip. Ang resulta mag-awayay na noon mag-ihay nagdaotay. Nadaot sa istorya nga di mao. At kiniraban chismis mura pregabag COVID nga balin dalia mo katag. Mahibong na lang kay inigsod nimo sa inyong trabaho na nakay chismis dayon di pa gyud mao. Palihog pod in town o magchismis na malanggali ka tinud-an na lang pod. Kani pong chismis mo po ni rason usahay mong higala nga malangay sa tong trabaho kay maghapon na lang magsigig tabi nya kini laging ganahan po tag chismis pero di ta ganahan og kitay chismisan. Sus Mariusip. Ang sunod nga klase sa atong katrabaho mga higala, kini ni atong katrabaho nga mo'y rason nga wa kay tigom, wa kay kwarta. Kay makaibaw gani nga sweldo nimo ugma or na kay bonus or naka-tape baka, mag-aligid-aligid dayon inighuman yung trabaho panalitan mo ingon mangagdadayog mangaon, mangagdadayog manuroy. Di siyempre di ka makatigom. Magsigi pa jud pamaylo nya di na kailisan. Usahay og magkalisod pangayoan pagpanggasolina. Usay pagtuo financier. Sus Mariusip. Ikaunom nga klase sa atong katrabaho mga higala, kini ni atong katrabaho nga mura po ni atong sa pinakauna, kanang grabe ka pakitang gilas nga inigmulabay inyong labaw diha, iyahon ta ng trabaho bisag imuha. Kuwang na lang manghilamos arong inon gipaningot. Kini ni imong katrabaho mga higala nga bisag wa pangutan-a, hatag gyud sa iyang idea aron inon nga siya lagi kunoy hawd, siya may feeling gisaligan ba? Usahay makaasta mura pud yung tag-iya. Ay mura pag kanang sa inyong eskwelahan sa elementary nga siya may sugoon sa inyong maestra nga palista sa mga imong classmate nga magsigig banha. Oh, feeling kayo niya, hawd na kayo siya. Nya og muda pag yung istorya mga higala, iyahon tanan. Sus Mariusip. Pinakauli nga klase sa katrabaho na to mga higala, kini na tong katrabaho nga the best kayo. Kini atong katrabaho nga grabe hardworking mga higala. Kini lang nga magpahuway lang siya og human na. Siya ni mga higala nga sayo musod nga dugay mo uli. Kini nga
bahalag madugay siya uli mga higala, basta importante mahuman ni iyang trabaho. Kinipakpakan jud tani sila. Kani po ni arason mga higala nga medyo murag ma-motivate po ka mo trabaho ba kay makita mo ka sa ilaha nga grabe ka focus ug dedicated sa ilang trabaho nga di na kinahanglan mo istorya, lihok pa lang daan kay bawal jud ka nga hardworking kaayo siya. Sila ni mga higala nga bisag gigayagaan na, gikasab-an na mga higala, gipakaawawa na, still gibuhat gyapon niya iyang trabaho. Tagsa ra jud ka makita ingani nga trabahante mga higala, medyo rare jud kay ni sila pangitaon. Di po taon ni nato sila yagayagaan kay hardworking biya kay ni silang trabaho. Di ba nilalim ning yagayagaan ta? Hurts like heaven, lost in the sun. Sa di pa tam namilit mga higala, shout out sa data. Shout out nila Narn Onde, CJ Valencia, Ren Ayo, kay Bernadette, kay Part JC, Part Tonton, Part Iban, o kay JM Pinakagwapo. Dagang salamat sa inyong suporta mga higala. Moto mga higala, bisag wato'y trabaho, relax lang. Subscribe mo, long live!